Awas. Hah? Apa ini? Apa ini? Awas, tolong jalan. Piye jajan jebete. Alah juga nek mau kelambe bisa tok. Wes. Ono. Wah, ono. Apa yo pengen koyo wong-wong kuwi koyo. Plak. Pak Muji, lo goceng plak Pak Muji. Kalau setitik dong persoalan jemput Mbak Titi, saking melakukan Pak jangan hati-hati. Siramu sesek. Oh sejum lo. Sejum lo. Yati. Apa ini? Oh iya. Joget sih. Hop. Aku sambut keliling jogo ini. Ayo Mondong. Nggih. Aja ngarep. Kalau encen mau semula. Balik. Terakhir berarti weleng-weleng ini malah batik kok. Jajal liyane ora gandeng.